Meghalaya College Teachers Association kalarai ban bateng no eka jingshim kelas ki khana puli jongka first semester. Hendrai kan ajing hikai ki khana puli jongka hapo ka old syllabus haka new syllabus jongka NEP. General Secretary ke NEP Dr. A.W. Rani ulaong ba kinshim kelas da ka bayad bat hikai bet hapo jongka syllabus barim. Laong ba kadaw ba kinshim da ka old syllabus kadai namar ba kimithu ek NEP namar ba kadai ka bala shupentre kam bean. Ulaong ba ka MCTA kan persya ban pentre kam ya ka National Education Policy bat ladawa bade ban penkelai ka notification bala penmi da ka nehu namar bala shupen bor ba kinomla ban pediang ya ka NEP. General Secretary ke MCTA Dr. A.W. Rani ulaong ru ba ka jingeki jongki kandang yaine bat kinom patre ban trelang bat ka university hakanu kanu ka bantah. Kajing sisa ngim da kami lenti kajing ekran pada bahasan selor nama kata kamu don jimun kajing pak jongi su bahasan selor kalong bet ya katu ka representation bangi ong yu ba urweng no mardor ya katu ka notification ka bawah ya kata tarik jong Julai ke niu ya katu pun ka jing pentre kam dian ka jing pentian jubor hati colleges ke jongi ya kaneka National Education Policy. Tengingi persya apa ya katu pada mentar bidangnya persya gitu. Tiga mensu pentip sapigi media hakakannya utering ila pelong biang ya kowe kecilang jongi kumbeseng bathang tu ngila ya akses ya kaneka movement ke jongi ke bangi agar teng kanon cooperation movement. Kani kanon cooperation movement ka balasdang nadu kasi tarik jong panai Ogos kabangila sange ban sim kelas iki fase semester. Adu kan yo tarik kata kalanteng. Hadir kani ka kan yo tarik pade ngila ya kren biang balniong ba. Namar ba ya kani ka isu ke jongi kim sem sengam. Abangila ong tu nai pentrekam jubor ya kani ka NEP ruki ya pentrekam. Kan yo tarik ngila asim da kowe ke senjam ba kata kalong ba menta ngigi di khot kum kaseng jo kaseng ka ke kaseng MCTA nginya let no syaki kamera kelas bat ngin sedang no ban shim ya kini ki fase semester classes tang ba ngin shim bet hapo jong ka old syllabus nginum tere ban shim kelas hapo jong ka NEP dan ke new syllabus kepada hapo jong ka NEP ke ini shim be ya kelas jong ka BA fase semester BFB ini ki fase semester berapa ke science arts berapa ini sedang shim no atau bangin shim naka old syllabus balai karena kolong bayar ke NEP na kalian jungi kumkasen ngim itu nama kadai ka bala pentrekam bian ka bala supentian jubor ngim priang ya kata ke namar bay kini kina yo kido namar bala sange kata sengi ngine sim biang ya ngine sim no ka kelas tamangin sim naka namar bala penrung kelas ya kiru bes haka ul syllabus ina check iki website ina check iki admission process jumbar pa di colleges la penrung ya ki sha ka 3-year program. Kemudian nak bentalai sedang bagi kuliah hapo jong ko syllabus, hapo jong ko system. Kena mata daw ini simru ya kelas hapo jong syllabus. Pada kajing sisa namar bakaton lele kene ke NCM, bangin ya sedang ya kene ke NEP kala anang kamstan. Tekan ladang yele pada hapo syllabus mata kanang kamsut ini bagi pendek ke kursus lu buat ka por kala ya sekmat kalakin. Kene kabangan suka berketip sepigi media di perlu kepet yang bagian di media kalau mana ke MCD ngilasin sekarang bangin sedang sim kelas no ngilas sedang nado Patrick bangin sim 4 tambah kani ke movement jungi ke NCM karena kan non cooperation movement kani kamut bang ngimpat tre hibannya trelang bat ke university hakabene ber ke NEP hakanu kuno ke betah kata ingin keren beda ke pasai lebih juga an kibaya de ko prosedur kan gino kibaya sabar juga an kabam la di maki kingi buara ai ke diploma ngiling ya ai keleti kepada ini ya ai keleti kepada ini dia la admit yaki haka ul system haka ul syllabus bila check iki website ke dungki kena maki ki kena ro kitip ya kata mat haka jing sisa ki kena ro kelas tang sutu menta ba la pentrekam ya kene ke NEP la smutu baka jing hikai ka education bekenyo kanong kabam janai kanong kabak hawon namar wat kinong hikai wat de colleges ko gon kempat smutu ha ya ai bagi de bele hikai kamtam bagi de sut ki batmai de jing hikai kanong kabak hawon de ngim kwa ban aya ka jing hikai ka pamdon quality students de kum bakalong mentahi kum bangil ya keren ado sedang kandang bhai bangin simbe de ngira tepat iki principal superior long bala nginya pentrekam beda ketika system